Samantale kwa karayo kun sana na. Aden kalau la karayo ko la sakit tak dun sana wa. Ko masyan piti baru, wa piti baru wa. Kadang ko anak-anak minta THR na baado, tunjangan hari raya. Aku nan tua-tua sibuk minta THR. Ma THR ni, ma THR te, ma THR kak. Kecil lah pegawai dan kini kok pegawai dia nak minta THR ke dan ko anak-anak minta THR ada ge 7.000 tagang-tagang tu anyang leh. Ko nan tua-tua minta THR di malu ada sen di duit laki dan yo. Kok pegawai dia ada orang THR tu orang kerja di kantor. Orang kerja di swasta di kantor swasta tu dapat THR dari bosnya. Kok cando den ko apa nak dia THR? Hah? Agok pagi dia nak THR nyo. Awak lah tubuh minta THR jo. Nanti THR tu nak ketek nyepiti tetagang 1.000 2.000 tu ada gian ada antoknya. Nanti tubuh minta THR lo kaden. Anak kena THR kicik pegawai lah den ko. THR.